or by default. Abateguye indabo, those who prepare the flowers, abateguye those who isanduku, prepare the grave, uko the bamushyingura, coffin as the burial, hakosa bari barimo. they were not doing any mistake because the child was nawe dead. ibikuriho bakuvugaho nta kosa What rihari. they say about you, there's no mistake. Ibyo bavuga niko kuri. Because what they say is true. Ibyo bakuvugaho niko What kuri. they're saying is true. Urakodesha ntiwabihakana. You cannot lie. You're a tenant. Ufite n'amadeni You ntiwabihakana. have debts. You cannot be that. Ariko Yesu ari mu nzira arimo. Ababwiye ngo bashyire hasi. He told them to put it down. Kuko intego yabo kwari uguhamba. Because the purpose was to bury. Bari kumumanurira hasi bakamugusha. They would have even brought him down. Yesu arabwira ngo mushyire hasi. And made him fall. But Jesus told them to put him Yesu down. ababwire bagushyire hasi. May Jesus tell them to put you down. Abakurwanya bagushyire hasi. May those who fight you Abakubeshyera lay bagushyire down. hasi. May those who slander you Indwara lay igushyire down. hasi. May the disease lay Iyo down. ndwara rwaje Yesu ayishyire hasi. May the disease in Jesus Ubwo lay ibyo down. bibazo urimo Yesu abishyire hasi. The trouble, the problem in isi Jesus lay gushyire down. hasi. May the world lay Abakwanga bagushyire down. hasi. And those who hate you just Ariko put you ku down. itegeko ry'umwami Imana. But only by the law of the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Another thing I just remembered. Ndi gutegura umushinga w'ubukwe. I was preparing my wedding. Barampamagaye ngo kwa kundi bakora inama z'ubukwe. I was summoned, called in the wedding preparation meeting. Abarahashenye Papa Benani hafa nari ndi niho nari nicaye. Afanga. Close by that was. Noneho umuntu arambaza. The person asked me. Uyoboye ikiganiro. Arambaza ngo ufite iki? Asked me, what do you have? Naramushubije ngo mfite Yesu. I told him I have Jesus. Kone se ngo Yesu ni ibikoresho nige mfite Yesu. Imana ibaha umugisha. God bless you all. Bashiki bacu bene data. Brothers and sisters. Abakozi Imana mwese mudukurikira Imana ibaha umugisha. All servants of God are following us. May God bless you. Abakunzi ba Tubagiraneho Ubwuzu TV. Beloved followers of Tubagiraneho Ubwuzu TV. Turabashimira cyane ko mwazanyu nyinshi zitandukanye. We love you so much for your great support. Turamushuhuje Florentina muri Amerika. Great Florentine in America. Turamushuhuje Monique Burayi. Greetings to Monique in Europe. Turamushuhuje Narisa nawe aho ngaho muri cyo gihugu cyahari. Greetings to Narisa where you are in that Nabandi country. bose ntavuze nari nzavuga ubutaha Imana ibaha umugisha. And other people who I'm not mentioning that shall mention Ntabwo next time. nakwibagirwa Divine. I cannot forget Divine. N'abandi benshi Imana ibaha umugisha mu izina And rya various other people, may God bless them in Jesus' Shuhuje name. abantu benshi batuye Kigali. I greet the many people that are here in Babwira ngo Kigali, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. telling you may God bless you in Jesus' name. Nagira ngo dusenge Imana utangire ijambo I ry'Imana. would like us to pray and start the word of God. Mana data wa twese uhoraho. Our Father, everlasting Father, Turagushimiye cyane. we thank you. Dusabye umwuka wera kubana We natwe. pray for the Holy Spirit to be with us. Kandi Kristo gumye utuyobore mu In ijambo Christ, ryawe. may you keep leading us in your word. Twese twuzuze umwuka wawe wera. Fill us with your Holy Spirit. Kandi uzumva kino kiganiro wese And nawe. whoever shall hear this message, Lord, Azagwiza imbaraga z'umwuka wera muri may we. they increase in the power of the Spirit. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Jesus Christ, Son, Lord, we pray, amen. Uyu munsi wa none Today, ndashaka ko tuganira ku ijambo. I would like us to talk about the word. Nk'uko bisanzwe Now, as it normally is, hari ibintu umuntu yumva yararambitse byararangiye. there are things that you have given up on that you have laid aside. Ukavuga ngo ibintu ntibikiri ibyanjye. Certain things that you say, this is no longer mine. Ndabyihoreye. I'm forsaking it. Sinzanabikoraho. And I will not touch it again. Ugasanga wahindura ubundi buryo. And you find that you even try to look for other ways. Ariko ijambo tukuzaniye. But the word we bring to you, Turakubwira ngo Yesu arashoboye. we tell you Jesus is able. Akuraho ibimenyetso bifatika. He removes proof. Uvuga ngo uwafite ubushobozi He has the ability ibyarangiye ko yabigarura. to bring back what was dead and ended. Ndagira ngo wongere umwizere. I want you to have faith in him. Wongere Have umwubakeho. faith and build on him Kuko again. abasha kubikora. Because he can do it. Hallelujah. Hallelujah. Abasha kuguha kubyara kandi abaganga Give barabihakanye. you to give birth when doctors told you it's not possible. Abasha kugusubiza ku ishuri He can take you back to school nubwo nta babyeyi nta n'amafaranga even ufite. though you don't have parents or money to pay. Ibasha kukujyana mu gihugu wifuza He kujyamo can take you to the country you want to go in nubwo wabigerageje kenshi even though bikanga. you've tried numerous times and Oh failed. hallelujah. Oh, hallelujah. Ibasha kugukorera He ibyakunaniye. can do for you that which you have failed to Ibyo do. wari wararetse. That which you could not do, that which you have abandoned. Tukuzaniye ijambo risobanura We rero bring to your word, bango Kristo akuraho ibimenyetso bifatika. telling you Jesus removes all proof. Abikuraho He removes it
kandi ibintu tubyumve neza cyane. And let us understand this well. Hari igihe navuga ngo nuzana amaturo niho bikemuka. Now some people tell you if you bring offerings things will go well. Ngo kora gutya bigende bitya. Do this so that will happen. Ngo senga iminsi runaka. Pray for certain days. Ibyo duhabwa byose. Whatever that we are given, bikomoka mu rukundo rw'Imana. it originates from the love of God. Waciye muri Kristo That Yesu. came through Christ Jesus. Asifiwe Bwana. Urwo rukundo. That love. Urwo rukunda dukunda. That love He loves us. Nirwo rubasha. Is what is able gukora ibyananiranye. to do what was impossible. Ndagira ugarura umutima wawe. I want you to think again on this. yakurwaho nuko Kristo ahageze. That blood pressure cannot be hardened in N'ibindi Christ. byose warwara. You can have all things, all diseases. Abakurikiye ino cano tubagere naho Ubwuzu TV. Those who are following this channel to Ubwuzu TV, tukumenyeshe ngo let us let you know ibyo ubona byananiwe, whatever you see that is hard or impossible, what is hard for you, n'ibyanze, what is impossible for you, Kristo warashoboye. Christ is able. Ibyo washyinguye, That which you have buried, n'ibyo wumva paritse utazongera that gusubiramo, which you have laid aside and think you should not even take it again, Jesus has the ability. reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Let us read the word of God in Jesus' name. Turasoma amagambo y'Imana agaragara mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, The word of God as it is found in the gospel of Jesus Christ, uko yanditswe na Luka, as it is written by Luke, ibice 7, chapter 7, duhere ku murongo wa 11 from verse 11 through 17. reka dusome mu izina rya Let us Yesu. read in Jesus' name. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye ari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo mu mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Abakikoreye bahagarara, ati muhungu ndagutegetse byuka. Uwari wapfuye arabadaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendera ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara Yudaya hose no mu gihugu gihereranye naho. Imana ishimwe cyane. Let us read in the name of Jesus. Soon afterward, Jesus went with his disciples to the village of Nain, and a large crowd followed him. A funeral procession was coming out as he approached the village gate. The young man who had died was a widow's only son, and a large crowd from the village was with her. When the Lord saw her, his heart overflowed with compassion. "Don't cry," he said. Then he walked over to the coffin and touched it, and the bearers stopped. "Young man," he said, "I tell you, get up." Then the dead boy sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. Great fear swept the crowd, and they praised God, saying, "A mighty prophet has arisen among us, and God has visited his people today." And the news about Jesus spread throughout Judea and the surrounding countryside. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Aya magambo y'Imana tumaze gusoma This word of God that we just read, yanditswe n'umugabo witwa Luka, written by a man called Luke. kandi Luka uyu nguyu This Luke akaba yari umuntu w'umuhanga w'umudokiteri, was a physician, a doctor, a great akaba knowledgeable person, n'umuntu ukora ni poemes uko nabyita, and the man who n'umwanditsi writes, w'ibisigo. a writer of poems, if I may say so. Akaba rero yaranditse kino gitabo And he wrote this book mu mwaka wa 60 in the year 60 AD. nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. 60 AD. So intego yari afite yandika buno butumwa bwiza bwa Yesu The Kristo, purpose of him writing this kwari gospel of kugira ngo Jesus Christ, yerekane Kristo it was for him to show Christ nk'umurinzi as a protector, kandi nk'umutabazi. as a savior. Imana ishimwe cyane. Praise be the Lord. Ikindi mwamenye yari inshuti ya Pawulo ubundi, And one thing that you ought to know, he was a friend of kandi Paul, ntiyari n'umwisiraheli, and he was not a Jew, an ahubwo Israelite, yari umugereki. but he was a Greek man. Yumvise ubutumwa bwa Kristo, He heard the gospel of Christ, arangije aramukurikirana. and he followed him.
burya iyo usomye ubutumwa bwa Matayo, Mariko na Luka, Now, when you read the gospel according to Matthew, Mark, and Luke, usanga bakoresha ngenga ya gatatu. you find that they use a third person. Kubera iki? Why? Nuko babigiraga abandi bababwira. It is because they were using reported speech. Bitandukanye na Yohana wivugira nk'uwari uhari. It is different from John, who speaks as if he was present. Rero uyu Luka nawe ni inkuru yabwiwe. Now, Luke too is giving a reported speech. Niyo mpamvu akoresha ngenga ya gatatu This is why he uses the third kugira ngo person, tubashe kubisobanukirwa. so that we may understand it well. Hanyuma ikindi tukwiye kumenya And the third thing we ni should know ukumenya ngo ese koko yari agamije iki? is to know what was his purpose. Buriya icyo umuntu asanzwe aziho mu murimo we Now, when a person normally knows in ni his nacyo work ashobora gushingiraho yigisha itorero. is what they can use in order to teach the church. Ikindi yagira ngo yerekane kwera kwa He Kristo, also wanted to show Christ imbabazi ziri muri the Kristo, mercy that is found in Christ, Kristo ushaka kuringanira n'abantu bari kumwe nawe, the Christ who wants to be equal to the imbabazi people that are with him, zimubitsemo, the mercy that is in him, n'ukuntu yita ku bantu biwe. and how he cares for his people. Hallelujah. Hallelujah. Imana ikwitayeho, God cares about you. Yesu akwitayeho, Jesus cares for you. uwakubyaye ntiyakwitaho, Your parent might not care about you, kandi ntabwo twanabarenganya and we cannot blame them kuko niho ubushobozi bwabo because bugarukira. it is their limited ability. Ariko Yesu Kristo But Jesus Christ wafite bwa bushobozi buri has hejuru, that ability above theirs, aranabishoboye, and he can do it. yazura He uwapfuye, can raise the dead. akiza He indwara, heals diseases, afite ubushobozi buri hejuru bw'ababyeyi and bacu. he has ability greater than our parents. Abantu bakurekura, People may forsake you. ntuzongere kubacira urubanza Do not blame them, kuko amaboko yabo ntahagarukira. because that is the limit of their Nabo ability. bakeneye They ubafata, also need someone to take ariko them, to hold Kristo them. we But Jesus Christ, rotemarase Hallelujah. warihagije. he is self-sufficient. Nicyo yashaka kwerekana Luka This rero, is what Luke wanted to show. yerekana uburyo Kristo akunda abantu It be, shows how Christ loves his n'ukuntu people, abatekerezaho, and how he thinks about them, n'ukuntu ababarira, and how he forgives, n'ukuntu abasubiriza ikibazo and cyananiranye. how he answers things that are impossible. Nagira ngo rero uyu munsi wa none Now today, kura kuhanga amaso ku I bantu, want you to stop looking at people. wibacira imanza ngo Not baragutaye, condemn them that they forsook ahubwo se you, bafashijwe nande, but who help them. nabo bakeneye They support. also need support. Ariko Kristo we Christ, hatema selaba, Hallelujah. arihagije ijana ku he is ijana, self-sufficient, arabikora 100%. kandi ntago nunwa, Does it well without complaining. ibyo akora What arabishoboye. he does, he is able to do it. Ikindi yagomba And kwerekana one more thing you have to show. ukuntu Kristo ajya aboneka aho ibyago bibonetse. The way Christ is present, is ever present in Abantu trouble. ntibaboneka, People might not be present. bavandimwe ntibaboneka, Your brothers might not be present. ayo n'inshuti utekereza ashobora kubura muri Even the gahunda friends you zawe, think of might not be there. ariko Kristo aba ahari. But Christ is an ever-present help. Hari akantu nibutse There's gatoya, one thing I just remembered. ndi gutegura umushinga w'ubukwe, I was preparing my wedding. barampamagaye ngo kwa kundi bakora inama z'ubukwe, I was summoned, called in the wedding preparation meeting. abarahashenye Papa Bena ni hafi nari ndiho niho nari nicaye It is hafi aha ngaha, close by. There was this noneho wedding. umuntu arambaza, The person asked me, uyoboye ikiganiro the one who was in arambaza the ngo meeting, ufite iki, asked me, what do you have? naramushubije ngo mfite Yesu. I told him I have Jesus. None se ngo Yesu ni ibikoresho, nijye mfite Yesu. And I asked, is Jesus materials? I said, I have Jesus. Icyo umwuka yampishuriye, What the Spirit revealed to me, bagira ngo mbabwire ibibazo mfite, they wanted me to tell them the problems I have, abantu bampunge, so people would run away so from ndavuga me. ngo njye mfite Yesu. So I said, I have Jesus. Mupange imirimo. Plan all the things you have to. Niba wiringiye abantu uzamwara, If you trust in people, you'll be ashamed, uzaseba, you'll be disgraced, uzarwara umutwe, you will suffer from headache, ukaba wiringiye ntuzababona. because the people you trust in, you will not see them. Icya kabiri kikugora, The second thing that is uba hard for you, winjiye mu bantu bavumwe, you have entered among people, a type of people that are cursed. kuko biravuga ngo uwizera umwana w'umuntu agire Because the gute. Bible says, cursed be whoever trusts in the Son of Narabwiye Man. ngo mfite Yesu gusa, I told them I have Jesus. kandi Yesu yarabikoze. And Jesus did Iyo well. dufite Kristo, When we have Christ, nuvuga ngo amaboko ye this is to say his hands adusapotinga are what supports us igihe cyose, in all times, ahantu hose, in all places, mu buryo and bwose, in no manner. mu nzira zose. and in no ways. Abatagira ababyeyi babaho, Those who are orphaned and have no abatagira parents live. abavandimwe babaho. Those who are without siblings Oh, live. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. So Luka rero yerekana Kristo Luke displays Christ nk'umuntu, Kristo urinda abantu be, as a protector for his people, ubatabara, as a rescue
is the one who rescues us. uboneka mu makuba no mu Ever byago present in trouble. ariho twasomye aya magambo And this is why we read these words. ngo yari kumwe n'abigishwa He be was with disciples. ajya ku mudugudu witwa And he Nayini. went to a village called Nain. uwo mudugudu wa Nayini This village of Nain uri mu burasirazuba hafi y'umusozi witwa Tabora. is in the east, close to a mount called Tabor. Tabora rero nuvuga ngo iri imbere ho gatoya. The Mount Tabor is a bit iyo closer ugenda uturuka i Galilaya hasi when moving from Galilee. noneho ngo arimo ajye kuri uwo musozi And he was going to that mountain. kugira ngo mbigusobanurire neza. I need to say this clearly. kuri uwo musozi nakubwiye muremure On the mountain, tall mountain that I mentioned, imbere yaho there in front of it hatuye bwa bwoko bwishushanyije ku Bisirayeli dwells the people that deceived the Israelites. bitwaje imitsima yagwengeye They used molded bread, bashaka kubeshya umukozi w'Imana Yosuwa trying to deceive kugira the ngo servant of batware God nabo. Joshua in order to live with them and have a uwo pact with mubyeyi them. yari atuye ku musozi wa Nayini. So she was living on the Mount of Nine. yatubwiye ngo yari umupfakazi The Bible tells us that she was a kandi yari widow, afite umwana umwe. and she had an only son. abahanga bagasobanura ko yari anashaje. And the Bible, the scholars would tell us that she was old. urumva umwana amaze gupfa Now, when the child died, ntacyo atari yakoze. she had nothing she could have yamujyanye done. mu bitaro She took the child to the amujyana ahantu hospital, hose took the child everywhere, aramuvuza biranga tried to seek treatment. It was not umwana possible. arapfa. And the child died. umwana arapfa. The child died. umwana The arapfa. child died. hatangira uburyo bagiye kumushyingura. And now they started planning to bury him. uburyo bagiye How to kumushyingura. bury him. inama zirakorwa Meetings happened. ibintu biratunganywa. Things happened. They were isaha yo prepared. kujya gushyingura birageze. And the time for the burial came. bikorera umwana bagiye And kumuhamba. they carried the child to go and bury him. ariko ndagira ngo But ubitekereze. I want you to think about umubyeyi ari this. ku ruhande bariherereye. As the mother was aside, bavuga ati ariko iyo abyara benshi saying, had she given birth to at least Kuki 2 or yabyaye 3? kamwe? Why did she give birth to one son? we yicarana She agahinda. sat with sorrow. abakuru b'imiryango And baraterana. the family chiefs gathered. abazamushyingura Those who were to bury the child gathered. ibizamushyingura And the things to be used in the funeral gathered. isanduku bazamushyiramo The coffin indabo and bazamumwambika the flowers that were put on the coffin. abitegura gukenyera no kujya muri salo. And those who were going to for a ariko haircut uko and for babyitegura clothes. kose But as they were preparing all of these, kristo yari arimo aza. Christ was coming. Otesi Oh, Mandela. hallelujah. Oh, nari ngiye kuvuza induru ndi I was umusaza. going to scream, but I'm kristo yari not. arimo aza. Christ was on his way. hari abantu bitegura ibyago There are byawe people that prepare ariko themselves for your kristo trouble. yari mu nzira But arimo aza. Christ was on his way coming. ikigora ni ukunyurana na kristo. The only thing that will be trouble is going aside from Christ. baragenda ngo barategura. But they went and prepared. abakenyera And barakenyera. those who were putting on nice clothes put on their garments. imva barateguza rusororo. They prepared graves, Rusororo. bategura aho bazakaraba barangije. They prepared even places to have a reception after. abandi bibaza ukuntu umukecuru azabana nande. People started wondering how would the old woman live, with whom ariko would she live. kumbi yesu yari mu nzira But aza. Jesus was on his umva way. ijambo ry'imbaraga. Listen to this powerful yesu yari mu word. nzira aza. Jesus was on nubwo his abantu way. bateguye ibyago bya yesu ari mu Even nzira though people are aza. preparing for trouble, Jesus is on his way. kandi abateguye nta cyaha bakoze. Those who prepared did not kuko sin umwana yari yapfuye. because the child was dead. abavuze ko ushaje utarongowe Those who said you're ntibabeshye. going to grow old kuko before n'ubundi you get urashaje married. nawe It is urabizi. true, you're old and you know it. abavuze ko uri nk'amadeni ntibakubeshye Those who say ruyarimo. you're in debt, they're not lying, you're in debt. abavuga ko uri umupfakazi ntibabeshya Those who n'ubundi call uri you a we. widow, they're not lying, you're a widow. abavuze ko uri mugufi Those ntibabeshya who said n'ubundi you're uri we. short, they did not lie, it's true, you're short. roke pasi mandelebo. Hallelujah. ariko yesu yari mu nzira But aza. Jesus was on his way. obadefo. abateguye indabo. Those who prepared the flowers, abateguye those who isanduku. prepared the grave, uko the bamushyingura coffin as the burial, ntakosa bari barimo. they were not kuko doing umwana any yari mistake yapfuye. because the child was nawe dead. ibikuriho bakuvugaho nta kosa What they rihari. say about you, there's no Kuko mistake ibyo and no bavuga error in niko it. kuri. Because what they say is true. ibyo bakuvugaho niko What kuri. they're saying is true. urakodesha ntiwabihakana. You cannot lie. You're a tenant. ufite n'amadeni You ntiwabihakana. are debts. You cannot be that. ariko yesu ari mu nzira But arimo aza. Jesus is on his way. haleluya. Hallelujah. yozefefo. nta cyaha bari bakoze. They had not sinned.
ukubwira ko uri imfubyi nta cyaha yakoze. Those who tell you you're an orphan, they're not sinning. Uvuga ko wabyawe n'indaya nta cyaha yakoze. Those who say you're born from a harlot, they're not sinning. Uvuga yuko usa nabi ntiyabeshye. Whoever says you are filthy, hari they're ibyo not lying. bavuga ari ukuri. Or things that they're saying is ariko mu true. nzira But it is in his aho way. umunsi ugenda As you are walking, ngo Yesu yari mu nzira Jesus za was on his way coming. Lopese Mandeleba. Hallelujah. Yesu yari mu nzira Jesus was za on his way coming. Yesu yari mu nzira Jesus was za on his way coming. baravuga ariko arimo They araza. speak, but he's coming. baragutera ariko arimo They araza. attack you, but he's coming. barakugambanira ariko They arimo fought araza. against you, but he's hari coming. gahunda mbi ariko arimo There's an araza. evil plan, but he's kandi coming. ikimuzanye And the reason for his ni coming ugusubiza ikibazo is to answer the issue, abaganga bananiwe, solve the problem that doctors failed to, abafite ubushobozi bananiwe. that which the powerful failed to. Oh, haleluya. Hallelujah. ngo arangije arimaza. When Christ came, Oh. Yesu we uri Jesus, you are amazing. yari mu nzira ze. He was on his way coming. yari mu nzira ze. He was on his way. yari mu nzira He ze. was on his way. yari mu nzira He ze. was on his way. kandi mbigarukemo Let me repeat this clearly. abateguye gushyingura uyu mwana Those who prepared the funeral of this nta child cyaha bari had bakoze not sinned, kuko bari bafite icyemezo cy'uko yapfuye. because they had proof, evidence that the child is dead. yagize gute yapfuye. Child is dead. ariko nubwo But even though yapfuye the child is dead, Yesu ari mu nzira ze. Christ is on his way nubwo coming. wahombye Even though your business Yesu ari mu failed, nzira Jesus ze. is on his way coming. nubwo urugo rukunaniye Even though you're failing Yesu ari in mu marriage, nzira Jesus ze. is on his way coming. nubwo ubuzima bwakugoye Life is hard, ndetse n'ibimenyetso birahari and there are even evidences. nawe byakuruhije mu buzima It is even hard for you. ariko Kristo ari mu nzira ze. Jesus Christ is on his way coming. intsinzi iri hehe? Victory lies nuko where? Kristo ari maza kuri dayini aho Victory uri. is in the fact that Christ is coming to you. Oh. Yes. Jesus. yari mu nzira ari maze. He was on his way coming. ndagira ngo wihanagure amarira mu I mutima. want you to wipe the tears of your heart. ni ibyo bavuga se urabihakana gute? How will you deny what they're saying? urahakana ibikuriho. Will you deny what is true? nahakana uwo ndiwe. Can I deny who I am? nahakana uko ameze. Can I deny the way I ariko am? nubwo hari amagambo Even though there are words nubwo hari ibimenyetso and bifatika there's evidence, ariko Yesu yari mu nzira ze. but Jesus was on his way. bihura n'amagambo agaragara muri Nahumu And as this is how those words mu we read bice bibiri in umurongo wa mbere chapter 2 verse 1. hakubwira ngo dore mu mpinga It says, z'imisozi see in the mountains ibirenge byuzanye inkuru the nziza feet of the one who carries good akamamaza news iby'amahoro and proclaims words of akabwira ngo peace. Yuda It we says to Judah, oh Judah, komeza ibirori byawe keep your feast, kuko umunyabibi for the evildoer atazongera kunyura shall no iwawe. longer pass in mu your kabande courts. hari amagambo bavuga There are words that have been spoken. hepfo iyo hari ibintu barimo There are bavuga words that have been spoken on the foot of the ariko ku mountain. musozi But on the hills on the top of witwa the mountain, amasezerano on the mountain of hari promises, ibirenge there are feet, robisata meneva Hallelujah. byitwa ibya Kristo the feet of Christ bizanye inkuru that are itandukanye n'iya bringing a mbere. different news. asifiwe Bwana. Praise the Lord. ngo kumva uko baterura umwana bajya As kumushyingura they're carrying the child to bury the child, kurangiza amateka umukecuru akabura uko in abigenza order to end the history of that family, and the widow will have another ariko way. hari ibirenge bya Yesu. So the feet of Jesus. wowe urumva ibirenge byande hafi yawe What feet are you hearing close urumva to? ibirenge byande What hafi feet are yawe you hearing next ntabwo to you? tugutangariza uyu munsi wa I want none to declare to you hari today, ibirenge bya Yesu hafi the yawe. feet of Jesus close to you. Oh my God. Oh lo 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 lo. mananduburira amaso yanjye ku misozi mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbwire kuwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru ni aravuga ngo hari ari masa
yarimaza He was coming. He yarimaza was on his way. He yararimaza was making his way. uko atera intambwe And as he was making a step, aje kurokora umwana as he was coming to save the child, abandi batera intambwe bajya kumushyingura. those who are going to bury him are also proceeding. Uyu munsi uhure na Kristo, May you meet Christ this uyu munsi day. umufesingane na May Kristo you encounter Christ wikoreye today, icyo kibazo. carrying that problem. Bari Hallelujah. bamanuka bamusanga They were going uko towards him. bihuta baza And as they gushyingura were speeding on to niko na bury him, Kristo yateraga intambwe. Christ was also proceeding to Nakunze them. amagambo arimo I cyane love the words that are found ngo in this ahita verse. bafatira ku muryango And batarasohoka, he met them at the gate of the ku village. marembo batarasohoka. At the gate of the city Imana before they went ntizemera out. kuseba. God will not let you be put to Imana shame. ntizemera ko imigambi ya He will dayimoni ku not buzima let the bwawe plan of the wicked to be fulfilled. abatangirira ku irembo. He stopped them at the gate. Avuga ati mu rugo bigume mu bantu ku mwirembo n'ibisohoke And hanze. he said, do not get out of the Ngo gate. amugezeho When he got there, nkurikije ijambo ryumve, now follow this word. ntiyabajije nyina He did w'umwana not ask the mother of the ahubwo son, yaramumenye. but he knew her. Yesu azi nyir'ikibazo, Jesus knows the one Yes, as who the the problem is Kibazo. happening to. Jesus knows the customer. ntagomba kubaza umuntu He must not ask who the kandi person agomba is, kugisubiza. but he must resolve it. warangije ngo amenya nyir'umubyeyi nyir'umwana, He recognized the mother of the son amugirira impuhwe, and had mercy on her. amugirira imbabazi, Had mercy on her aramubwira ngo wirira. and said, do not cry. abari aho atari ko atarira, And those who are present say, why should she not cry? yanze kubyara benshi, She refused to give birth to yabyaye umwe kids. nk'uw'ingwe, She gave birth to one agiye child as a gusigara child. wenyine. She's going to stay alone. akarira se ntiyapfuye umwana. Why shouldn't she cry? She lost a son. none se bavuze ngo basetse Yesu twabivuze kugira ngo abarenganya. Now, those who laughed at Jesus were saying, baramushyize mu isanduku, they had put the child in the coffin. indabo bari bazifite They had the funeral flowers zandika ngo tsora tukwibuka, with on the names written, we shall always aruhukira mu remember you. mahoro, Rest in peace. ugiye tukigukunda. We will gone too soon. hari umusaraba bari banditseho, On the cross was written the names bashyiraho and umunsi itariki umuntu yavutseho the date of birth n'umunsi and the yapfiriyeho. date of death. ariko Yesu ati ndaha agaciro Jesus umunsi said, I yavutseho, value the day he ndaha was born. agaciro umunsi I yavutseho, value the day he was born. umunsi yapfuye mwabyishyiriyeho. It is only you who carry the day Mama of we. death. But I will give him back to his mother. Oh my God. ngo amugirira imbabazi, Jesus had mercy on her aramubwira ngo wirira. and said, do not cry. arangije ikintu gikomeye nakunze, The one great thing I love, ngo arababwira ngo abakoraho, he touched them. abari bamwikoreye abakoraho. Those who are carrying the child, he Wh- touched the mu carriers. gihe yahozaga umubyeyi, As he was comforting the woman, abari bikoreye umwana ntabwo bahagaze, those who are bearing, those who are the bearers, did not stop. barihutaga They kept running kuko bagomba kujya because gushyingura they had to go kandi bury. nta kosa bari And they bakoze. were not making a ngo mistake. Yesu abakoraho, But Jesus touched the barriers. Yesu abakoraho, Jesus touched the coffin haleluya. bearers. Yesu abakoraho, Jesus touched them. akibakoraho And as he touched them, barahagarara. they stopped. hari ibyo Kristo yakoraho There are things bigahagarara, that Jesus can touch and they stop. hari ibyo Yesu yakoraho bigahagarara. Jesus can stop akore and they kuri ubwo stop. burwayi, May he touch the akore kuri izo sickness. ngorane, May he touch the akore kuri trouble. icyo May kibazo, he touch the ngo problem. Yesu akozeho gusa And when he touched, barahagarara. they stopped. Oh my God, Mana yanjye. ole pasai, Hallelujah. barahagarara. They stopped. hari aho bisaba ko Kristo akoraho. There's a time where Christ starts to ukuvuga touch. ntiyahagarara Kristo adakozeho. Those who slander, you cannot stop until Christ hari stops. ibintu bihagarara ko Kristo There are akozeho. things that stop when Christ touches. Yesu abakoze birenge When ntibyagenda, Jesus touched the kuko feet. ahakoze ntabwo wakomeza, Because when Christ abahagaritse touches, cannot continue. ntibakomeza, Those whom he stops abakije cannot ntabwo continue. bakomeza, Those whom he saves ibyo cannot bavuze ntabwo continue. byanakunda, Whatever he says, he kuko cannot byo ntabwo byashoboka. Whatever they say, Oh whatever they do, haleluya, cannot happen. haleluya. ngabakoraho, He touched them. umva nyemerera abakurikiye cyane munkurikire, Those who are following to me, they were following me through ngo this channel. bikeneye Listen ko to me. Kristo akoraho. I want to tell you, the only necessary thing is for Christ to ukugambana touch you. ntiyahagarara Kristo adakozeho, Those who plot against you will not stop ukwanga until ntiyahagarara Jesus Kristo touches. adakozeho, Those who plot against you, betray you, they will not stop until Jesus kuvuga nabi touches. ntiyahagarara Kristo adakozeho. Those who slander you will not stop until Ngo Yesu Jesus touches. akoraho. And Jesus touched them. Yesu in the coffin. agukoreho. May Jesus touch you. Yesu agukoreho, May Jesus touch you. Yesu agukoreho, May Jesus touch you. Yesu agukoreho. May Jesus touch ngo you. barahagarara. And they stopped. icyo nakunze kindi, One thing I love, ababwiye ngo bashyire hasi,
He told them to put it down kuko intego yabo kwari uguhamba. because their purpose was to bury. Bari kumumanurira hasi bakamugusha. They would have even brought him down Yesu arabwira ngo mushyire hasi. and made him fall. But Jesus told them to put him Yesu down. abwire bagushyire hasi. May Jesus tell them to put you down. Abakurwanya bagushyire hasi. May those who fight against you Abakubeshyera lay bagushyire down. hasi. May those who slander you Indwara lay igushyire down. hasi. May the disease lay Umva iyo down. ndwara irwaje Yesu ayishyire hasi. May the disease in Jesus Ubwo lay ibyo down. bibazo urimo Yesu abishyire hasi. The trouble, the problem, Umva may isi Jesus lay igushyire down. hasi. May the world just lay Abakwanga down. bagushyire hasi. And those who hate you just Ariko put uvuye you ku down. itegeko ry'umwami Imana. But only by the law of the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ngo bamushyira hasi. They lay the child down. Hasi. Down. Hasi. Down. Hasi. Down. Urusaku hasi. The noise down. Urusaku hasi. The noise down. Amagambo hasi. All the gossip down. Induru hasi. All the noise and shouting Ubushomeri down. hasi. Unemployment down. Yesu afite ubushobozi. Jesus has the power. Ratasabinimo. Oh Yesu we. Oh Jesus. Arangije And then aramubwira ngo muhungu byuka ndagutegetse. he said, arise, get up, son. Yesu ntiyitaye ku minsi yamaze muri morgue. Jesus did not care about the days the boy spent in the mortal. Ntiyigeze yita ku minsi yari amaze arwaye. He did not care about the days he was sick Ntiyitaye kuri certificate y'uko or yapfuye. the death certificate. Ntiyitaye ku ndabo n'imva He did baguze. not care about the grave and the coffin and Yaramubwiye the gusa ngo flowers. haguruka. He simply said, arise. Umva haguruka. Simply said, rise. Kristo yagiye gukiza. When Christ is going to Ikindi save, kintu arebaho. he does not consider Kandi ikindi anything kintu else. He yitegereza. does not consider anything else. But ikintu cyose akoze all the things that he aba does, agikozeza mu buryo he bwiza. does it all in a good Asifiwe fashion. Bwana, asifiwe Praise be the Bwana. Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Arambwira ngo ndagutegetse I haguruka. command you, arise. Reka Imana itegeke. May God command. Ibyo wari wararambitse ko byarangiye What you abitegeke. have placed down, may he let it Ibyo arise. wari wararambitse ko byarangiye abitegeke That bibyumve. shall lay down saying it is over, may God let Ngarangije it ikintu arise. yamukoreye. What did he do then? Ntiyamuhaye nyirasenge. He did not give the child to the aunt. Nta nubwo yahaye bene wabo. He did not give the child to his Ahubwo family. umwana yamushubije nyina. But he took the child to the mother. Imana igusubiza ibyawe. May God take you and Imana give you all things. igusubize mu mwanya May wawe. God put you back in your position. Igusubize umutware ugiye kugenda. Give you back your husband. Igusubize abana bakunaniye. Give you your children who are about to go. Wamusubiza nyina. He gave him back to the mother. Ngo abaraho bose baratangara. And all who were there were amazed. Baravuga ngo umuhanuzi yabonetse Said muri that twe. the prophet has risen among Isi yose us. irakwira The iranezerwa. whole world learned of the news of the soul of Ndagira ngo Jesus. unkurikire urebe. I want you to follow me and see. Certificate ya muganga yuko umwana yapfuye. The death certificate of the child's death, Yesu ayitesha agaciro. Jesus cancelled it. Ku musaraba hari handitseho umunsi yavutseho n'umunsi yapfiriyeho. On the cross was written the day of his birth and the day of his Yesu death. agumana umunsi wo kuvuka wo gupfa arawihorera. Jesus only retained the day of his birth and ignored the day of his death. Abari bikoreye indabo And those who were carrying the flowers, kuko ntiwazijyana muri salo z'abapfu. because you cannot take it to the living room. Bazijugunya hasi. The funeral flowers, they threw Yesu them on the amukura floor. mu isanduku. Jesus took the child from the coffin Umwana amusubiza umubyeyi we. and gave the child back to his mother. Imva yacukuwe ntibayimushinguramo. They did not bury the child in the grave. Aho bateguye gukarabira ngo biyakire When they ntibyabaye. prepared the reception, that did not happen. Feast started. Yesu atesha agaciro ibimenyetso bifatika. Jesus cancels evidence. Yesu atesha agaciro ibimenyetso Jesus cancels bifatika. evidence. Isanduku, The grave, indabo, the funeral flowers, the certificate, certificate, abari bakenyeye, those who wear traditional garments, imva yari yateguwe, and the grave that was prepared. ibintu byose bijyanye no All gushyingura. the things concerning the funeral. Data bitesha Father agaciro. cancels them. Umwana He aramuzura, rose the child from death. amusubiza mama we. Give the child back to his Ibyari mother. kuba ikiriyo hahinduka ibirori. Whether it was to be a funeral Nguwo or Yesu was a tukubwira. celebration, and this is the Jesus who speaks. Nguwo Yesu This is the tukubwira. Jesus who speaks. Ahari ikiriyo no kurira. Whether it was a funeral, awake and crying, Yesu ahashyira umunezero Jesus n'ibyishimo. made joy and happiness. Yazura ubuzima bwawe. He can raise your life. Izo ni imbaraga That is yihariye. the power that He only holds. Yatesha agaciro ibimenyetso byose bikurwanya. He can cancel all evidence fighting Izo against ni you. imbaraga That is yihariye. the power that He Nta wundi only has. uzigufitiye. No one else has the Ubuzima power. burashoboka. It is possible. in life. Icyari kigukwiriye ni iki? The one thing you deserve is Ni this. uko Yesu yari arimo aza aho uwo mubyeyi yari ari. Is that the one thing that was right and worthy in that Yeah, time is that I remember Jesus who mubyeyi was yari. making his way to where the woman Wowe was. urahura nawe gute? How will you meet Christ? Kabugufukizwe. Be humble and be Agusubize saved, ubuzima. that He may give you Imana ibahe life. umugisha. May God bless you.
yatesha agaciro He inzandiko can z'ibintu, cancel all the proof and all the documents yatesha accusing you. agaciro ibintu byose He bikubangamiye, can cancel all the things that are against kuko you. ifite nk'ubwo bushobozi. For he has that power. Nimwakira ijambo ry'Imana. Receive the word of God. Turabashimiye. We thank you. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Tubagira n'ubwizo, turabakunda. Tubagira n'ubwuzu TV, we love you. Turabakunda We cyane. love you so much. Turakubwira ngo Yesu abasha We tell you Jesus can kubihindura. change Ibyari it. byaranze What arabihindura. was impossible, he can Ngiki change it. cyazanye Kristo. This is the purpose for Christ Nukurinda coming. be, It is to protect his own, bazanira to ibyishimo, bring them happiness, no kubasubiza ibyo bari barabuze. to give them back what they had Imana lost. izura ibyawe byose mu May izina God rya Yesu. raise all your belongings. Reka all that you dusenge have lost. Imana. Let us pray to Mana yacu, Mana yacu. our Father, Abagukurikiye kano kanya, all those who are following you right hari now. icyo batekereza ku buzima Father, bwabo. the things that they're thinking Hari about in ibyari their lives, byarapfuye baharumuye things that have byaranze. failed, that they're tried, and Ariko didn't unyemerere work. ubagire neza Mwami. Father, allow me and be good to them. Ubatabare ubashyigikire. Rescue them and be good to them. Ubakureho ibimenyetso byo gutsindwa. Remove all evidence of failure Ubakureho upon their ibimenyetso byo lives. gutsindwa. Remove all evidence of failure upon their Ahubwo lives. bakire iminsi yo But may gutsinda. they receive Ubagarurire evidence of amahoro greatness. n'umunezero muri May bo. you bring them happiness and Babere praise them. intsinzi ikomeye. May you give them great victory. Bagende batera intambwe That they banezerewe. may walk with Haleluya. Hallelujah. Kandi ahari ikiriyo, And while there was a funeral, haza while there was a umunezero. wake, may there be Tegura ibirori joy. abikwiriye. Father, be good, oh Urakoze. Jesus Christ. Kubwa Yesu Kristo umwami In wacu. Jesus' mighty name, our Lord, we pray. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. God be good to you. Mukomeze mutugire inama. May you keep counseling us, advising us, supporting us. Kandi no kwandika tubwira ngo wifuza ko twigisha ijambo ry'Imana hano muri ubu buryo. And you can write and say, you Ntacyo want us to byaba teach the word of bigutwaye. God to you, you can teach the word of God, it would be okay. Hanyuma ikindi nababwira, And one more thing to inform you abanyeshuri of, bazatangira kujya muri Bible study, muri kuziga Bibiliya. we have students that are about to be enrolled in Bible Abitegura study. kwinjira muri ku itariki 15. We have those who are preparing to be enrolled on the 15th of August. bakomeze biyandikishe. Keep subscribing. Kandi Keep, turavuga ko bizatera imbere. we are promising you that in the days to come, it is going to be further developed. Hari abari hafi kurangiza igice cya mbere. There are some that are about to finish the Ubwo first n'abandi part. bakurikira muzaze, ubikeneye kugira ibisobanuro nimero zisanga azazambwira uko twabigenza. And all those who Imana want to ibahe umugisha. join, you will find the number there for more information. May God bless you. Bye bye. Bye bye. Shalom.